karya pohopen rot kecepat ini dia pasti jodoh. Aprangan rangken. Alam yellow. Kadang. Abang dulu Central Committee yellow. WP pada Vice President. Labadang ini Continental yellow. Our President, Labadang candidate. Akhirnya sar. Registration. Alam masuk kami. Karya pohopen kecepat ini dia pasti. Aprangan rangken. Dono. Nanti jadi PSLC ayu profesional lama banget tuh nonton lamen ini cuma long nang sitok zaman itu kai bokasan candidate sar ex candidate sar Pranger Group anak Islamin long dosi alam nak kerja pohopen kecil-kecil dia pasti aprangan rangken. Akhirnya Pranger Group. Alam nama Surabaya itu, yes, sudah semua dalam hubungan dengan lapan si ekonomi contoh, lasi normal kayak itu asai lete kudu na, labang sosai kita yang pada lama tempat yang ada kita pasar, sersing be anak mensi labang so asai bagi kita yang kudu non, ni dia lagi pansi, arbu people belum. Apa yang sih? Ini sih, jadi itu sih di konferensi. Tapi mana mau? Nggak cocok dulu. Amanah tinggi itu, misalnya itu di Vice President, ada institusi sar Cengkok. Ini, ini kewan, mesti Presiden Sekretari Cengkok, kedua Presiden kami semua bulan Hastami, milihan lama yang Islam warahmat majelang kado. Ilun bini jihok nangji athema institusi youth conference mancing lain tung kutumu ketok pangcing ari. Ilun inglo akhe bang jokwan nangji arwan ting isong nangji itung karbikan kasus kami inglo akhe kami iluta longri lompat kencenglau jutang jumat kencenglau cokling la sipir beda tanci ilutu APS aman itu macam hanai aman kitinai aman kan wilayah asal sarjai ke thar job ilutu mapan ini nang japan alang ni nang japan tengpen alang ni nang pingkara tengpen ini itu jengsi mati jengsi itu sih youth conference apa ini gimana don bali itu nonili ke alaman ini ingkurban ko ingkurnya perang lama amining mati lama orang juga jadi balong so lalu tuhan itu alama lagi itu akhi ring biarang ring samanji labang swang heklo labang labetu lamalo yellow color white color green color kalau akhi lang hek la hello itu kachisong Ibrahim kiwan siapa Deadlong siapa Monsam kiwan siapa Kacing dulu itu siapa Lah katu kebe monsam Lah wan be Ibrahim itu kachisong bang itu makan akson ajaran song sita kisong sete cuci kasipini ari itu nang kisong bang bongo nasi la akiet akalarang heke la itu kachisong bang heke la non itu akiet ang heke long sibuk
lapen ilu tum cisong tanggelo pulang deh malum so pilu pulang deh ilu tum la akilo tabang so apiria ta ilu citong ningkang samdo la akilo ang kek lagi ningkang sam peace akil lagi struggle akilo ang peace lapen la clear ba clear ba lake ilu tum matian ring doping kacing ala so Aprang sim cisong pen itu kundia lagi ningkang samdo itu matian ng ilong makhaya no labalay ningkang samdo lagi itu matian ng trido salamin ilong mas no kakalan itu tangan tadi selama itu pokok selama kandur pokok Legal Sales Secretary Central Committee, Bukazan LA President, Akihai Sir Samson Donald Han, Cipacini Pasi, Prangan. Akihai Sir Samson Alam dia mau LA President sampai Central Committee orang di Legal Sales Secretary lagi dan itu lamhe ipitan polisi pas meneli apor pipon depo akai sar raja suso wimbiu what sorry akai sar men jelo bon nam dia mimidet do selesenora bangke itu makai sar LA President Samson Terlalang Kansi lamhe kepada jadi posisi apor Prangsi kado gawe pertama APHLC amendment good morning ada kami kado kado yang nama jelo kado
aprangsi nili nilip arar pansuring tung lapen adun tu lada kipatir pipon nilip sisi a president lapen cenglo lada pokajan LA along ar kedua tu lapen 26 constituencies long ar kedua tu han antame labangso APHLC Youth Conference Pacu Nanjibu RD Kipipon Lapen Kacirap Kacitopon Along Alira Cam Nang Pidun lain-lain konstituensi pandemi nilihin pen akiro Piparpigo Todam Adab Asap so ining duk cara solo Atema RW Bang Ham Hila Lasi Matabo Flag ko pusipi host ko flag tami ingjar jadi nak kita pinangan mathalo sitame kopai anam anak kero pinangji non bangke adak lucilo lapen flag tami itu host malolo lasi labangso a flag pate ke pangjar pon ke lage moh purhimo sitame nile pa konstituensi mate ladas ke paman pon cenglo pot ilitum pini pen itu tinggi pona ilitum so APHLC ke pangtang pon asai long bang ilitum pon ikon na lapen adung tu nili ipukang tu mangala no non ke bang jida ilitum apan ke thek ke hap tahai polis army pen ke thek ke chok laposon si tum khatek tami jangnam tahai ram ini setan ningbinang ne ilitum aron ateng pot pon khilunang lapen kinang jinde ilitum epran tami tum cipiti aji dia nelong dia permat lasi ka perena jalong melo lasi nili bidingo dia po ilitum ning cipet punang lapen APHLC pan mate APHLC a party pele ilitum karbi yang long non hirang rang poro ilitum pothot kim kontrolna lapen karbi mate inglong akhai tum panan 6 schedule ateng pen Indian Constitution ateng pen 244A labangso akima ilitum mesya na songja panetum ingwai pora ilitum empre ka pandame itum ipalong je panetum ori panuna anu tienda cisigra pagadi magosolo sirabo lasi bidingo depo la kado gawe pandame lapan ini jurosi ini ram tingkon ko